Kabali bag mashiro kwangu. Imelima iwe. Uyamurimira kusaidi. Ngoda kuri mama mashiro kwangu nenda wakota meba. Iwe lima, akona kuota misa. Uyamurimira kuno ku social distance one mashiro kwa muri ko. Mashiro kuno social distance iwe. Mashiro mukindone nenda wakota ama. Iwe akona kuota misa. Akona kuota misa. Nenda yuko baba kumukita seiko. Iwe mashiro ndapa. Nenda yuko. Social distancing ere shudira yuko. Bagithi sendingiwe mina. Hayi, atuma mama wandethelani ngapha. Kita sitiniwe. Amenze kwama yako kubhora yako ndozodiniwa. Antu mama wandethelani ngapha bakithi mina sengikhathele lo baba lo mina. Lo mina uji. Lokuno lo mi lo. Edilemu norimira. Umphathi intambo. Umongameli. Ziyaphela indaba. Baba ndem norimira kumurungodi chiyo kanti kakhotha mani. Social distancing ikani. Yifani chibaki hapa social distancing. Social distancing muta wesiwe kakura uko hayi suzampoa manje. Suzampoa manje. Suzampoa uji? Suzampoa. Hayi suzampoa. Nitopoa wawo yini. Nitopoa wawo. Mina. Ugara. Norima iwe baba. Norima iwe baba. Baba, inyoka. Mana bela. No, I say nyoka. Ana. Who is he? Ana, uyatite social distance too. Ndiona zokubuda. Ana. Social distance ayisikubuda iwe. Hello, ngifone masotsheni yini? Hayi ngiyacela bakithi lifike nini ngapha emasimini ubaba senithwalise enzima. Sithi ngo4 o'clock sisemasimini yini khona kuthone akula ngithi social distancing yenzakalayo khona. Amusikundinzwa ere. Ndiri ukuthi uyayi kumuntu ababazuvare sendiri kumuntu ayinini apana nenge social distancing iri kuitwa. Ngoya kwana. Ana, ngoya kwana. Ana, wafonile futhi uthi nzenze ngoya kwana. Antinoja. Antinoja. Siyodla kwangikhona. Masoja ari kunyeba ungweta akwana ngoya kuja. Nje kwajoka. Sentini ufuthi. Mina singihamba yogcela amaparasite. Umuntu usiparachute yalenda manje so. Sentini mina umampeli. Sendlampini langa lonke emasimini esebenzisa ubaba lo. Iwe. Nakunzwa. Senilambile uchitoje ukulamba ibaba. Awusukulamba social distancing. Abantu ndokona kutola masoja kuti social distance nechikafu. Social distance nokuthi katika futhi social distance. Ndifonele kugaboni vibe pati uze ukuthi distance yakatakwa. Makatakwa wana wasikana awana dili. Mind you. Uchikoro denyi wanyura. Sandi sinenda uchikoro denyi say. Ambassador wanasikia. So, udakuja? Ndakuja. Anzi munu wese always mask. Pampaji. Barinzi pampuno apaji malawi komene kundewere kwenye muntu idi. Mask. Anoze mask. So eat. Ukaivanda kurwa tsebona nemba ma eat. Ugute ibaba. Always put your mask. Senilambile walambaka. Nenguva ino yatiri ya lockdown zvakaongororwa zvikaonekwa kuti macases gender based violence ari kuramba achiwedzera every day, but we say no to gender based violence. Tinoti pasi nekushungurudzwa kwemunhukadzi, pasi nekushungurudzwa kwemwanasikana. And don't forget, COVID-19 is real. Always mask up, always practice social distancing. Yes, sezvandikaita inini andimona ndikuita social distancing ndindega. Yeah, so please stay safe. Stay safe. Ndapota hangu. Kaboom!